Nandamo um, lại hơn cắt tranh là mo mà sự việc dòng việc thì chúng ta cần phảiมีวิตามินกระทั่งชั้นอัดเหอินนำหายาลุงล้อมนักยาชิมโคดิ่งอินจันทากระเปตุกระบะเทียนสุงะไก่ล้อมกลุงล้อมนักยาตั้มปีชิมกระดูกนาอินฮอตกระหัดเดียวจ้าตัวเดียวนักอินกระรักชิมกลายจนอัดเหอินฮิกาเรียนตัวดู church pastor เดลจนคริฟ้าบุญฮาเล CPMC church member จงเดนันอีลักจงกาลอมตุกนังมาบ่มนักท่องอิน2017 CCU ฮักอินพิจิตกระดิลองสิลอิน2022จงMIT in MDiv program ตำลิงเดอินกลิมขอฮิวิลเดฮินังมานังกัดวันนักท่องเลนังกบ่มนักท่องอินจะนันอีลักจงกาลอมตุกจน current situation in Burma ka briefly chim ka du be atulio koram sining chu ya phang pakhat in ta chun asia chun health dia dikose ra thang ni una alak nu in chil sining athleng di alun jami 2020 sining hi chu adang singsan ra thang boni 2021 February 1st uknak anlak tika uknak anlak kaman thedika chun kathin lungi muina in I mean one the military coup took place back in February 1st 2021 I felt hell deep down in my heart it's darkness in my heart chun 2021 May 14 I can pero buổi nát te min tat abang itok kan kizong ram dang hun kiba classroom chung katube when the civil war took place in Nuremberg and Mendat I was in hiding for several places in forest for 7 months and I had no enough shelters and also no food at all at that time. Malio chanajun midang bantukin garot chanak arak dongwe I was hopeless and koram I kwa asami minung tambi zong hi keima bantukin lungre the tukle thinlung tha bantukin an umwe Zeman swana Nailomi innocent civilians, Zeman swana Nailomi jun minung tambini arang umlo in thanakle shamnak and in innocent many thousands and thousands of people innocent civilians have been killed, tortured, persecuted as you might know all this from social media or like other channel. Jun kan thom han kan izalo koram sining zailuk inda achat ning kong hichu chan twe te long hin chun kachim di kholalo asina in khale kama chun patian factor in kan ibo chani don leona in pakhat lekhat kan izon kan irwa kan ibo chan diwe chun purpose of travel kha toy tin chim kaduri tu announcement tuna announcement chimbantok in adu karak phana arong chu Princeton MTH ipet handing kase August 21st in Princeton theology kum khatson thanding in kaka lai waibani lam akashroy chun PhD tiang pek kho kadu if God makes opens a door for me I would like to pursue a PhD as well but it's too early to say that now. Chun kehe mile to the commentation ka thatin nan ka subject cha kalom tu chun for MTH program cha US dollars 7,000
900 tiếng nên các bom na chunga kalom tu cái mà cha chun nan kat dot na khi atam tu sinh san nan kat dot nang le nan thacham yang nak thong in Princeton ni siang in nga kanga chun full scholarship chung kanga hi vial te he nangma nan thacham nak thong in le nan kat dot nak thong in si ti khachim kadu nan kat dot nak chunga kalom tu chun CPMC Krifa Bute Chungte nan ilak Oipa ni Tlatswa in Penchingkon has it. Thank you.